ev gorên ku em wan dibînin her yek, mirovekî mîna me di wan de ye. Wan jî zemanekî mîna ku neha hûn dikin li televizyonê temaşe dikir. Sibehan radbûn, rûyê xwe dişûştin, taştêya xwe dikirin, diçûn karê xwe yan mektebên xwe. Zemanekî mirovê ku ji wan hez dikirin, meşhûrên ku hicmetkarên wan bûn, malên wan, trembêlên wan, fatureyên ku diviya bidana hebûn. Wan jî demên xwe yên xusûsî wekî nimûne sersal yan jî rojbûna xwe pîroz dikirin. Rojekê eynî mîna roja çêbûna wan wê roja mirina wan jî hebe. Lêbelê qetlê nafikirin. Hemî nefs wê mirinê tam bikin, dûr e hûn ê li me bên vegerandin. Fezaya ku em têde ne, mezinahî û sazûmanê wê li derê sînorê fêmkirina aqilê mirov e. Di fezayê de hebûna 300 milyar galaksî tên texmîn kirin. Galaksiya rêya kadizan bi tenê yek ji vanan ye. Di hundir galaksiya rêya kadizan de nêzîkî 205 milyar stêrk hene. Ji vana yek jî roya me ye. Bi gotineke din di fezayê de ji hemî qûmên li hemî peravên dinyayê zêdetir stêrk hene û roja me ji nav qûman hew libek qûm bi tenê ye. Ev dinyaya ku em li ser dijîn jî mezna ya wê ne bi qasî qûme jî. Mirovê ku li ser vê dinyayê heyata xwe dibihîrne jî li ber îhtişama fezayê wekî ku qet tune ye. Lêbelê mirov pir caran bêyî ku li van bifikire xwe wekî heyînekî gelekî mezin dihesibîne, dikeve kibrê û heyata xwe dibihire. Ji bîra dike ku ebdekî aciz ê Xwedê ye û wê rojekî bimire û here huzûra Xwedê û wê hesab bide. Ev jî nebese heta ku jê tê ji bo vê dinyaya ku ne bi qasî libek qûme jî dikeve hirsê.
بری کو هر آخرت خود محقق اوی لاوازی و عجزبونوی نشانی وی بده. هگر بجوانی نمره عجزیه هری مزن کو و الحیات دنیای ببینه پیربونه. پرانیا مروان ببر بای حیات روزانه کتنه او دچن. ده هندره و بزیده زمان ده حرکه او دچه. روش، مه، سال وکی وکرن و گرتنا چاوان در باست بن. مروف جی دناف زمان ده پیر دبه. لیبلی مروف دخوازن و راستی جبیر بکن. او دبیجن قی و هیچ پیر نبن. لیبلی او روژن جوانیه کو های جهه و قد داویا وان نه گلکی کرتن. هما هر کس پید زانه کو اوی روژه که پیر ببه. لیبلی مروفه کی جوان و مجاره تمی شخواد دور دکه. لخواد دانینه کو اوی روژه کی ببه یکی پیر بهز و عاجز. وان هر دو مروفن جوان ایکو ده صورت هونوان دبینن خودی روکی خوشک جلدکی پاکش و باندی و درانن شوک شوان دچن. لیبلی تشتکی پچوک تجبیر کرن. اف صورت ده سال 1955 ده هاتن کشاندن. اف جود دما اف صورت هاتن کشاندن بگمانه کی مزن نه آنی بون بیرا خواه کو اوی روژه کی پیر ببن. لیبلی ایرو نزیک 5 سال دسر بهوریه او خوشک بون او جوانیا ده صورت ته شو پاویجی لی نمایه. زمان هر تشت حدمان دیه. اف قانونه کی دنیایه. وکی نمونه پرتقالک خوش ببه به دمیر دبهوره و چروک دبه. سیوک ددمک کرته خراب دبه. خرابونا خوشبونا مروف جی گلکی حسانه. چرمی کو لسر خوشبونا مروف پارا پر آویه گاوا دم دبهوره اوجی وزلان نخواه ونداد که تنک دبه و داد لقه. جلده کو وقت جوانه دبرقه و شایی که به پیربونه را دقرمچه. وکی کو آخه که حشک جیندتی خواه در حاله ونداد که. چرم یکی جوان راگرتیه. گاوا تلیان به اچکاندن و بردان در حاله تی حال خوی بری. لیبلی چرم یکی پیر ده قرمچه و دمینه. به پیربونی را پر سپید به و دوشه. همی عضوین بدنه پارا خواه جهدماننا پیربونه دگره. وکی مثال پوز و گه به زمان را دادلقن. هاو نخویا بونا دروه بیسنا ویجی پیر دبه. جبر سرین حجرین سینیر ده حجره خنوه ناکن هر کو سال زیده دبن ده همی عضوین بیستینه ده
hinek wendabûn têde çêdibe. İnsan gava pîr dibe, hindik dibîne, hindik dibîse. Hediman û texrîbatên ku li bedena mirovên pîr tên dîtin ji fanîbûna heyata dinyayê re nimuneyeke gelekî baş e. Navdar, sanatçî, stêrên sînemayê yan jî polîtîqevan di ciwaniya xwe de bi xweşbûna xwe dinya li xwe heyran hiştiye. Di dema pîrbûnê de tê guhertin, hêz û xweşbûna xwe bi yek carî winda dike. Wekî nimûne, sporciyên ku çalak û jêhatî ne, gava kal dibin, dest û piyên wan zor digirin. Li vir ev meşhûrên ku hûn li halê ciwanî û kaltiya wan temaşe dikin, belgeyên fanîbûna dinyayê ne. Rojekê wê çermê we jî aynen wisa bibe. Yan jî gava hûn li mirêkan binêrin, aynen hûn ê sûretekî wisan bibînin. Mirov di umrekî ciwan de hê ku gelek planê wî jî ji bo rojên bê hebin, dibe ku jinişkeve nexweş bikeve û bimire. Îro bi milyaran mirov bi kanserê yan jî bi nexweşiyên ku rehetbûna wan tune ye bi ciwanî dimirin. Gelek mîkrobên ku çareya wan nehatiye peydakirin hene. Vîruseke piçûk têra mirina mirov dike. Garantiyeke mirov tune ye. Rojekê bi nexweşeke wisan nekeve. Wekî nimûne reheke me jî bêyî ku sebebek hebe, dibe ku jinişkeve biçire. Ev lekeya piçûk ku hûn niha di fîlmê rondkenê de temaşe dikin, reheke wanî çiriyayî nîşan dide. Derzanina vê rehê piçûçik di mejî de xesareke mezin derdixe. Xwîna ku tezîxa pir dibe, hücreyên mejî dikuje û mirov di umrê mayî de seqet dihêle, bi felcê yan jî ji hêla aqil ve kêm dibihêre. Wekî nimûne ev sûretê ku lê temaşe dikin, ji zanîngeha Cambridge şagirtê hukûqê Jeremy Coase ji bo rojên bê gelek planên wî hene. Lêbelê rojekê li odaya profesorê dixebitî, jinişkeve ji xwe çû û ket erdê. Derhal wî rakirin nexweşxaneyê. Reheke mejiyê wî çiriya bû û xwîn çûbû ser mejiyê wî. Doktoran derhal wî rakirin emeliyatê. Lêbelê di mejî de xesareke mezin çêbû. Demeke Kurd hafızeya xwe bi yek carî ji bîr kir.
خباتا ویا زانیگه و خیالا ویا ابوقاتیه بداوی هات. ایدی چه تشتی که دید آن دبهیست پشتی 5 دقیقان جبیر دکر. جبر به چه تشتی که دکر مجبور دخست تیبه. بوی حدی جبو ببیر به 5 دقیقان برینان خواربو نخواربو مجبور شریطا تیبا خواه بدگران سری. دروژن بیده خواه جبو ابوقاتیه که سرکفتی آماده دکر. جنش که به کت دست عاجزتیه که اوسا کو 5 دقیقه بری نزهات بیراوی. بو مروه کی محتاج آلیکاریه. اف صورت ای خورته کی 21 سالیه کو جیره دبیجن هنری ده لوت بینر. گاوا اف صورت هات بو کشاندن او لزانیگه شاگرته کی جهاتی بو. گاوا پیل 42 سالیا خواه کر یکی باو 2000 کان و دکار خواه ده جهاتی بو. سر سبه که روی خواه پوچ هیست که وقتا کچو دکتر این دبه روی وی کانسر بویه. پشتی دمه که کرد کانسر چاوی چپه بی یک جاری پیچار. ده اکران ده توشیگو سوزاکی کو په اصل خو ژاپونه کارمنده که جهاتی بو. زواجه که وی یه بدل وی هبو. لیبل روژه که پشتی نخوشه که ده آلیه که مجیه وی ده خساره که مزن هات میدانه. روژه که بره جنه که بغرور و زنگین بو. پشتی وی نخوشیه بو مروه که کم زکا. احتیاج خواه هری پچوکشی نما کاربو بینه جی. جبر کو حافظه خواه تف وندا کر کاریره کو تمنا عمر خواه دابویه تو فیده نداوی. ایجار لهمبر بان حقیقتان دوی مروف بفکره کو هاریسبونا حیات دنیای چه قاس بفیده. دوی زانبه کو تشت خودی وانه جبوره امتحان کرن بوی حاتیه داین. ایکو مروف خلقاندیه خوده و ایکو وی جهمود تالوکیان دپارزه جی خوده کو خوده بخوازه نخوشین کو آزبونا مروف بینه بیراوی دده بدنوی. چونکی دنیا جه کو خوده جبو امتحان خلقاندیه. لوی میدان امتحانه کسی لگور رضای خوده دهرن کسی لگور امروی خوده احلاقه کی باشن اوی ابدی ده جنت دبن. کسی تخیطیه بکه چند 10 سالیا دنیای به حیات ابدی و بگوهرن لدنیه و آخرت جکیماسیان، عاجزیان و تنگاسیان خلاص دن. لحياة الدنيا تالوكين لبندا مروفن تاني ننخوشينه. مروف بقضايا كدبه بمره آن سقط بمينه. روزنامه هر روز با آگاهین قضاین و تجنه. مروین دوان آگاهیان ده بری بمرن بگاوه که مرنوان ند بیروان ده بوشی. گلک پلانین وان این کو ددمه که نزیک ده بینن جه
hebûn. Di demeke ku xwe bi destê beza rojane ve berdabû, di qezayê de mirinê hatibû ew zeft kiribû. Muhtemel e jivan mirovên ku niha li vî fîlmî temaşe dikin jî ya bi ciwanî yan jî ji nişkeve ên ku ew ê bimirin henin. Hûn jî dibe ku civan mirovan bin. Dibe ku ev fîlm berî mirina we mirinê bîne bîra we û ji bo we li axîretê bifikirîne îqaza dawî be. Ecza ku mirov di heyata rojane de pêrgî wê tê delîl e ji fanîbûn û kêmbûna heyata dinyayê re. Mecbûr e ku ev beden dewamî bê paqijkirin, xwedîkirin û vêsandin. Mirovên ku xwe pir bedew dihesibînin û dikevin kubrê, sibehan gava radibin qet jî xweşik xuya nakin. Pira mirovan a pir van kemasiyên ku me jimartin wan gelekî normal dibînin. Nafikirin ku çima wanê acizin û muhtacê xwedîkirin û paqijiyê ne. Belê heger Xwedê bixwesta tu nexweşî û kemasiyên mirov wê çê nebana. Ji xwe heywanên din bi qasî mirov nemuhtacin. Wekî nimûne çîçekek tevî ku ji axeke reş dertê û li xwe miqatebûn çi ye nizane, cardin jî her gav paqij û xweş bêhn dide. Heger Xwedê hez bikira, ew ê ji mirov jî di seranserayê heyata wî de mîna çîçekekê bêhna xweş jê bihata. Yan jî ew ê qet nexweş neketiba, ew ê tu carî jan êş nas nekiriba. Lêbelê sebeba wê ji bo acizbûna xwe bilxusûs kêm, zeîf û muhtacê xwedîkirinê hatiye afirandin. Di vê dinyaya ku ji bo îmtîhanê hatiye xulqandin, her tişt mehkûmê pîrbûnê û nemabûnê ye. Nîmetên heqîqî û ebedî li canibê Xwedê ne. Xwedê di sûretê hedîd de rastiya heyata dinyayê wisa tîne bîra mirovan. Hayê wê jê be heyata dinyayê hew lîstikek û verqilîneke ji kêf, xemn, fexra di nav we de û ji xwestina pirbûna zarok û mal e. Wekî mîsala baranekê, zeviyên ku bi wê digihên kêfa cotkaran aniye, dûr e hişk bûne. Tehew dît ku bi yek carî serî dîne, bûne pûşê avêtinê. Li axîretê jî ezabeke çetin û ji Xwedê xwestina mexfîret û rizaya wî heye. Heyata dinyê ji xeynî metaekî xapandinê netutuşte. Tevî nexweşiyan, aciziyên bedena mirov û pîrbûnê delîleke fanîbûna dinyayê din jî heye. Afetên tevî. Dinya bi afeteke ku ji fezayê were rûbirû ye stêrkên dirjin.
felaketeke wisa berê hatibû serê mirovan. Li gor ehlê fenê lêketineke wisa bûbû sebebê qirbûna neslê dînazoran. Her gav dibe ku stêrkek bê li dinê keve. Li dawiyê tenê pirsek maye. Kengî. Talukeya ku her gav li benda dinyaya me ye, ilham daye filmê Hollywoodê. Di filmê bi navê Armageddon de behsa stêrkên rijiyayî yên ku herdimandinên mezin bîne meydanê tê kirin. Filmê bi navê Deep Impact yanî lêketina kûr jî behsa mijarek wisa dike. Stêrkek rijiyayî dikeve okyanûsekê û pêlên avê bajarekî daqurtîne. Ev senaryo her yek kirnekin. Çunkî her gav dibe ku talûkeyeke were serê dinyaya me. Eger em mezniya dinyayê mîna sêvekê behs bînin, tebexeya ku em li serin bi qasî qalikê sêvê ye. Îcar tebexeya ku em li serin ew qas tenik û lawaz e û tezîqe ji derve bi rehetî dikare wê biçirîne. Talûke hew ji esmanan nayê. Dibinê lingê me bixwe de ye. Vê tebexeya tenik a rûyê zemîn a ku li serin megmaya ku herareta wê bi hezaran derece germ e dibin de ye. Di neticeya hereketên volkanîk de car carna megma dikeve ser rûyê zemîn. Dinya di heqîqetê de bi tayekî xav ê girêdayî ye. Ji xwe carna çiyayên bi îhtîşam bi tezîqa pêlên ji binê erdê tên diteqe. Di halê wanî de ji xeynî revê tu rêyeke din li ber benî adem tune ye.
zelzele warê ku mirov li serin dikarin bi carekê bi erdê ve bikin yek. Ev avahiyên ku mirovan ew bi îxtîfar lê kirine, bajarên bi îhtîşam ji nişke ve bi erdê ve dibin yek. Li ser rûyê zemîn nêzik her 2 deqîqeyan zelzeleyek çêdibe. Lêbelê gelekî wan hêdîne, mirov di wan de nagihin. Lêbelê hezkirina Xwedê, zelzeleyên ku dinyayê hemî bihejînin, dikarin dawî li heyatê bînin, ev hejanên ku ser rûyê zemîn bi yek carî xerab bike, pir hêsan çêdibin. Ji xwe şiklê rûyê zemîn ku bi şikesteyên fayê û bi valayiya navbera tebeqeyan ve tije her gav dibe ku zelzeleyek were meydanê. Mirov gelek caran zend dikin pêşteçûnên teknîkî, tecrübeyên heyî, ew ê pêşiya van felaketan bigirin. Lêbelê xebata ku ji bo zerar ji van felaketên tebî neyê dîtin tê kirin, hiç tu feydeyê nade. Numuneya herî nêzik ev e. Sala 1995 zelzeleya bi şîddet a ku li bajarê Kobe li Japonyayê çêbûbû. Li Kobe, Japonan avahiyên li gor zelzeleyê çêkiribûn. Lê bi vê zelzeleyê re wekî ku ji kaxezan bin hedimîn. Japonan ji bo çêkirina sîstemekê ku berî zelzele çêbibe mirov hişyar bike, bi milyaran dolar li lêkoliyan xerc kirin. Felaketa ku ji ciyekî hêvî jê nedikirin hat, berê ew texmîn nekiribûn. Avahiyên ku digotin zelzeleyê xurtirîn jî nikare bi wan, mîna kaxezê hatin hev. Zelzele yek cana dibin sebebên felaketine din. Zelzeleyeke ku zemîna okyanusê de çêbû, bu sebeb rabûna pêlên ku ji wan re tsunamî dihat gotin. Ev pêl qiraxan bi yek carî dihedimîne. Ev pêlên dihedimînin, carna tesîra wan digihîje heddê dehşetê. Bilindiya pêlan digihîje nêzîkî 30 metreyî. Kes nizane çawa dibe, ji nişke ve radibin. Tarîxê pêde bi 100,000 mirov ji ber van pêlan heyata xwe winda kirine. Pêlek wisa bi rehetî dikare bajarek peravê winda bike. Menzereyên ku hûn ê pîsteke din temaşe bikin, bi kamerayên ku di garaja oteleke li rex behrê hatiye avakirin de bûn hatiye kişandin.
piştî bîstekê pêla duduyan lê dikeve. Hedîseyên hewayê ên mîna bahoz û bager li rûyê dinê gelek caran derdikevin. Ev bayên tirsenak, hêza wan carna digihêjek û xaniyan, bînayan, daran, dîrekên ceryanê, trembêlan û mirovan dipengizîne û berbat dike. Zaryên adem li hember hedimandina ku bablîsok tînin meydanê bêçare ne. Bajarekî nûjen piştî bahozeke dijwar bi erdê ve dibe yek. Yad û koşkên ku xwediyê wan bi wan îftixar dikin, dike lot û wêran dike. Baranê dijwar dibe sebebê rabûna robaran û lehiyan, çi dikeve ber wan bi yek carî windan dike. Tarîxê pê de bi milyonan mirov piştî afetên tepî heyata xwe winda kirine û piraniya van guman nedikirin ku ew ê bi vî awî dawiya wan bê. A mühim ev afetên ku mîna hişyarkerekî mirinê tîne bîra mirov û fanîbûna heyata dinyayê nîşanî wan dide, ders û îbretê jê bigirin. Divê mirov li ser wan bifikire û fan bike ku dinya ne ciyê mirov berdewam lê bimîne û ne hêjaya mirov ji bo wê hirsê bike û xwe pê girê bide. Di tarîxê de bi sedan hedîse û îbretên ku fanîbûna dinê û nêzîkbûna mirinê nîşan dikin hene. Di sala 1912 de hedîseyek ji ewên bi îbret di tarîxa dinyayê de felaketa behrê a herî mezin hatiye meydanê. Ji nav keştiyên rêwiyan ên heta wê rojê hatibûn lêkirin, Titanic a herî mezin û lûks bû û îftixara İngilîzan bû. Keştiya ku 55 metre bilind û 175 metre dirêjaya wê bû, ji alî teknîkî ve gelekî rind hatibû tenzîm kirin. Gelek mirovî ji bo Titanicî digot nemimkûn e xerx bibe. Lêbelê keştî di rêwîtiya xwe ya pêşîn de li çiyayekê ji qeşayê qelibî û birîn bû û bi şiklekî xerab di ava Atlantikê de çû xwarê. Ev felaket piştî 90 salî ji fîlmê Hollywoodê re bû mijar. Ji 1200 rêwiyên wê 700 kes xelas bûn. 1500 rêwî di nav ava wekî qeşayê de perpitîn û candan. Ji bo bi çavê nemimkûn e xerq bibe li keştiyê dihate nêrîn, gelek hindik filîka bi xwe re biribûn. Di nav ên mirî de zengînên İngiliz ên meşhûr û esîlzade jî hebûn. Ev hedîse
carek din da nîşan ku mirov tu carî nikarin pêşiya qedera Xwedê bigirin. Faciaya Tîtanîkê wekî îbreteke tarîxî bi me da nîşan ku kesên bi zenginiya xwe kibir dibin û ji bîr dikin quweta mutlaq li cem Xwedê ye, felaketeke çawa tê serê wan. Xelkê Pompeyî jî wekî nimûneyeke din ê meşhûr e ji bo wan kesên ku ji ber zengîbûna xwe ji ser xwe çûne û piştî wê jî wêran bûne. Li gor tarîxzanan 2000 sal berî niha berpalên Vezûv bi baxan ve pêçayî bû. Bajarê Pompeyî jî di navbera vê berpalê û behrê de hatibû avakirin û piranî zengînên Romayê dixwestin lê bimînin. Hayata Pompeyî li ser sefahet û dalaletê bû. Her culanûm a cîranê wê jî bi aynî awayî bû. Belê di tarîxê de teqîna volkana herî meşhûr ev ciyên xweş ji meydanê rakirine. Mirovên van bajaran ên ku bi ariya volkanê bûne kevir, hayata wan a bi her şiklê xwe lê tê dîtin. Medeniyetên berî roja bisedan belkî bi hezar sal hayat buhartine, zenginiya wan tu feyde nedaye wan. Tiştê ji wan bişûnde maye, şopa wan a bi îbret e. Xwedê her gav û li her derê qadir e ku ezabekî jê dijwartir bide temkirin. Xwedê di sûretê Rûm de wisa tîne bîra me ku divê em îbretê ji rewşa qewmên berê bînin. Ma naçin li ser rûyê zemîn nagerin. Bi vî awayî ew ê bibînin aqibeta qewmên berî wan çawa bûye. Ew bi quweta xwe di ser wan re bûn, ax serobin kiribûn û ji avakirina wan bêhtir ew avakiribûn. Qasid jî bi delîlên eşkere ji wan re hatibûn. Nexwe Xwedê zilm li wan nedikir, lê belê wan zilm li xwe dikirin. Li cem van bajarên ku heta vira behsa wan hate kirin, ji xeynî wan rastiyeke din jî heye. Divê mirov li ser bifikire, mirina mirov bi xwe ye. Piraniya mirovan ji fikra mirina xwe direvin. Nafikirin ku ew ê rojekê êdî li dinyayê nebin. Lê belê mirinê hawirdorê mirovan pêçandiye. Di midetê vî fîlmî de wê 6 mirov li welatê me bimirin. Mirov di heyata xwe ya rojane de mirinê bi çavê xwe nabîne. Mirin îro di televîzyon û sînemayan de wekî unsura heyecanê tê îstîmal kirin. Lê belê mirin dawiya her mirovî ye û xelasî jê tune ye û rastiya heyata dinyayê ya herî mezin e.
حتی ایرو لسر روی دنه به میلیاران مروف هاتنه و مرنه. اف اسکلت هون تماشا دکن هر یک جوان زمانه کی مروفه کی کو ایدالن وان مالبات وان جبو پیشروج پلانن وان هبو لی تشت جوان بشونده ما هو هستین وان این کو لموزیانتین بخشاندنه. مروفن کو 100 سال بری نها لحیات بون ایرو هما یکشی نمایه. نزدیکی 100 سال شون و اف مروفن کو ایرو هون لوان تماشا دکن اوه بمرن. هو نه او تنه ناس دکن هون زانن هنه این هون جوان حس دکن حز ناکن مروف همی و بوان ره هونه جی بمرن. چونکی ساعت دست و آن آدیوار و هر کو لیدخه و بچکیدن نزیک دما مرنه دکه. ده اصل خوده تیگه ها جیره تیگوتن زمان جبو مرنا مروفان جمارتنا برپاشکیه. وکی نمونه اف مروف نها لوی فیلمی تماشا دکن چند روز، چند ساعت، چند دقیقه عمروان مایه اشکره و هر گاو اف یکونه بشون و بربر صفر و دچه دل می کو بسالان داویجه اوی بسکنه. او نفس خوی داوی هونه بدن مرن و به لواب قلبه. بدن او زو سار ببه. پشتی مرنه ساربونا بدنه که کو به کامera ترمال هاتیه کشاندن اون ده اکران ده لی تماشا دکن. گرما وجود به سرعت دکوه و مرن بدن سفت دکه. تا براست آکو او دائمی بردوام بکه تثبیت که. هر مروف پشتی مرنه به خلقانه که نو او وره بروح کرن و او لحضور خوده حساب بده. ده حیات دنیا ده ایکو جدل ایمان بخوده آنیه اینکو ده حد ویده بونه عبد اینکو لخطاین خواه پشمان بونه و توبه کرنه او لنیمت بجمار این جنت راست بین اینکو خملین دنیای فانی دسر رضای خوده و حیات آخرت را گرتنه جی لعذابه کی کو قط بیراوی نابن او راست بین. مادم وانیه دوی مروف به خمل حیات دنیای و نخاپه. تو خملین دنیای جمروف را نکاره ببین مقصد وانا آنجاخ آلتن. مقصد مروف اصلی اوه کو جخوده را ایکو وی خلقاندیه و جور بجور نیمت دانوی ببه عبد و لرزایوی بگره. دوی مروف زانبه کو همی تشت دنیای فانیه خوده جی ای بیداویه. ده آیت که قرآن ده خوده ده حق راستی حیات دنیای ده بوساد بیجه لسر روی زمین هر تشت اوی وندا ببه جغینی روی رب تی خوده جلال و اکرامه تنه اوی باقی بمینه.
دوی فیلمی ده ما لحیات دنیای ونری و بدلیل اشکره مدید اف دنیا جیه کی موقته و همی تشت دنیای داویه که وان هیه داویه مروف جه هیه هر مروف دور نزیک ایلا او پرگی راستیا مرنه بی و لویدنه چه تشته کو او خودی وانه او لپی خو بهله و هر آخرته جبو خملن دنیای ین فانی کتنا هرسه جبو ترکرنا دین و بهارتنا حیاتک به احتراس تنگزار و به اندیشه انسان دخه خسارا هری مزن مروف دوی خواه باوجه خوده بوی اوله ببه و لگور احلاقه کو دایوی حیات درباس بکه لبر مروفن دلنزم وشبین تبهور و آلیکار به دوی درست جدل فداکار و به عدالت به انسان خوده وی احلاقی اوی نفس بخیل خواه خلاص بکه و مروف آنجاق بویره دگیج خلاصیه خوده دو قرآن ده وسا گوتیه که جه چافتنگی و بغلتیا نفس خواه خلاص بکه او گهشتیه خلاصیه دبکو اف فیلم بری مرناوه و مرنه بینه بیراوه وجبوه لسر آخرت بفکرینه هشیار کرنا داویه